Nimbula binaka. So, naka na siya mamay. So, nimbula. So, binaka na siya matikumay. Isa, binaka. Isa. Nimbula binaka na siya matikumay. And kay binaka ni kuwa. Bimamati ko na ono. May viti. Gua sa bimamati ko na walu. Hawaii. Gua sa siyang sabotin kalima na miniti mediwa. Balati ni singay wati ngangon na nero vitalan noa. Kaya na maraman ni nananu. Na sanora. Basti tiritova. Arto sana tolo bek ngano no tongo na maira ena vesi vita tok na ngau na ala taki i arto sana voso ti tok bek na weka to maira i mena sanora ena ngande sarango ena yano to toko bono vatu ena sana olau nimbula vinaka na vio kanyo ni sema tiko mai ena vesi viti kene vesi wura va vini vinaka taki sar chukani vale viki muni na muni to soleti na muni ngono muni to baroro mai ena i vata go vata nonda vewa se na turanga na marama na dorobono ngone lewa i tauke the vosa sarangai na nonda vosa ni sudu and the vendanda vaki and the vedon ruvi and the vemarotaki balata godi nonda vata tik ngani vetala noa ke na veva karara mataki Neva ka nisa nindo kilati ko na visi warombuka na vima mani ono ke na via kavi tondo suriti tiko mai na leo ni songo ni Tapioca Growers Association. Ia na kavi na ni kua and the marutaka ni samai tiko na kenda maliwa and do virto na leo ni songo vinaka ongo na Tapioca Growers Association na ngoni turanga mai na yani anu o vanua watu o semi tukana malombula semi. Malo pula Dr. T. Doon nung marauta ka na tingin nung gomendor may bisbaragina da may vital noa nakabaliw. Sa malo baklib sara na no muslima na no mungona na kabi na kanikua mo may wasya nga na no munitalan no ni sember nito na lital no takamanda na isong binakanggo ni Tapioca Growers Association na rerin daw maka mo ni wasya matamay so na no munitalan no rong binakan din na vitukutuko so kato sa meeting matiko na lunitimi ni talno with Dr. Tia na no talbeka nga sabi tar cukumay na turangan nindali doon ni Mibonong Balao o sa Misoni Pareti dia santo cukumbek na vitala no sa vakador tukumay viti membaleta na nom ni tambana ni software development ya sama kima msamaro tak sar vakalewe le ko sarang arabata taro menikua oi na tamana na software development ya sebera man ni to ngole na ulutanga ni software development binaka man mi kima mina
veke le manda ke muni rombek ngani ni vakamadal teke muni veke mami na nomuni vuvale na vunoni taputumikina nomuni korni vaso kena nomuni i vuli ke roni uni wasia veke mami na sing vena kadekua. Kenapa lebu Dr. T? Teman do via wabin binata ki kim do na nombini timina tal noa with Dr. T na nomdo itabi lebu do garabatigo. Membaleta na nonda we waungeti o kenda na itoke. Dona kana nungu marota kana na daga lebu do vai dorati mai Hawaii. Obia wambul tal tunga ber ke na bio kani sema tigo mai na kabini singa dendai mena biasa viti na biasa buru-buru. Osava malo wambul tu ani vi kim ni kede en ngongo na mai doki na tal no mai nangu ni batu mai bono batu bono anu le tu dom bega viti. Nevango simtukana na nungu koro ne dhanandina o taira. Ia endo nga koro me buno batu. Isinga ni rua, isinga ni tolu. Endo wale sato nga koro. Enu anu nga buno batu keto ngalichu na tikina o tutoya. Nesa no lau. Au basu tiku nga mua tikina mo levu yanu anu buno balabu. Ia kuni rede chumengo ongo ando angwani buno batu. Ia autongu chiku mai kaila kemba chiku autongu. Beta na watingu o sofaya kai maduata tukana. Mai na matanggali tangalewu ina koro tumbou ene ono la kemba. Vostal tonga mai tumbou ku kea. Kembali ando kena ida buci tumbia kami lau tumbo lewenai. Ya buno ya ka lei ela kami ki na utongo. Na nunggu tumbu turanga na nunggu tata neda no manase tukan. Na nunggu nana neda no seriana sendamanu tukana. Kue mai mumua. O nunggu tata batike nunggu nana ero asota mai nanduana anu boleh kaci ibu bala komango. Nina via kilambe kase apa serman dali bala tetugi mango dua kai benobat. Ie bango. Nangunaya ersen do via Vangara siliniki na vangara lao nabi anu lalai mai lau era lakungai na state ni Boran beka Boran estate ko chiku mai mango meran li daka rau sente mai kina mai tara tangi ni wai mai tara walni lotu se sona kawaya vivu ken kurni buli. Kaya mani tukuna kino na tukangu mati tukana meralak i mango kuera na dorbo mai buno batu soko i mango buno le dakata tukina na state mai mango buno tal haroli sotekina ke no gunana ya ro amani bamba mai buno balabu sa bakabi we ngule dabo no tata nonang wali sobuta lagi buno batu sing lesta lagi buno batu satu nga mai buno balabu rusudu kina leu tolu kita levi tu keda na tadingu kita levi tu keda na bitadini gaston dua nga tangani kini keruang ako fuana tondo nga vi kito we sudu mai mang Otia su tando na elewa osera sudo tingaya arto sa la kumai na korturang su memang garabi bulikina
Kita may subi isuba kita leva. So tole tolu sub may bunong balabu. Kita leva kita may sudu isuba. Nito mole may suba tukuni chiku apa dita kabe sonanganing guna tutu chiku kita wala ko may orto wala ko may suba no tata no gunana kerto na letol na tadigu. Enatin kadiwa 500 kabit. Tumay tu bararabi samambula nasunini kito sama di renta sarchigundona vale Finau Street. Tongan nanda kuni St. Agnes School na Mid Road. Finau Street ko binda kuna. Nabunaya kito may renta kina. Iyo. 1957. Tinkadiwa on sa bulka pa kito sato kikina kinambua. Nambua korombuli, singi koro babiche korombuli ambuli ambuli nga oratus kuna karena vi palisimende koro chuga ilomani koro botikere makila. Kono via kilambe kay makila nasa vimbasay kiratus kuna. Yo kito ni kito le bangkara itiku mi kito tiku tundeki na singi kito le ni koro ko ambuli. Kito le tunga na tutuni na tutuni koro. Na bunaya kito mitar balikina. Tin kadio on sobul kaba balatani tin kadio on sobul kan dua wasukina au se bakil latue au saba apa au saba ya lutaka na netundula ko chigo inambua mekito litera chigo neto vale ya mekito la ko inambua ni to lichigo ya sa chigo seranga ba me bakana squat settlement Ni rumah tucung kami. Ayo, right. Rumah benar ketik. Oke. Iya. Itu terana bale tomai kito winambua. Se bale bate nga nakina lalangan bitu. O kilabi na kan beleta ni kito ndo mo dito kaya kito yan ramay na mataka. Kito mo dengan floor. Kito santo re sa lago tayo may namatensingan, gaya do re-revin na kan kaya santo lago may nabibila ni nimbito. Sangkay do lago tayo ito na das, sangkay do re dito, bukato na, wal niya lalo, ninda do re dito na kaya na screen, nila ko tuwango, gaya do right to na das. Ito, tikibu na walimbito, sama nindo na muna yan, biutan ng bito, biu na kapa, salah ko nakapa sa promote tali kito ya sa bumaraw sa kito sa singlang may loma na uda sa singlang may loma langi. Katen sa kapa na lalanga. Ucia promote tali sitiu nga naguno ya. Ala ko na kau. Ala ko na lalanga kau. Sangke wali cunga na cunga na tini kadiwa walu sama bulu cumbeng apa tata sa kitong gay terakin nandon vale simente men nambua. Iyo ko tamangu endo nona baka ko naka endo binaka kino ko baka nili do tarawanga wanga ka non sakit tu laku mikinai suwa sangali baka to ko na bulau ni tawang gai suwa na matintu iwalube oko ya endo tawang ka kau sing tawang ko kemea uang ka kau endo wakamendo nona mesa toko ko no tara wanga kau tawanga
Yo nunggu tata, endo nunu telanga aku kaya. Ko endo nunu. Au kilabina kan beleta nindo tunu tu ko nunggu tata, na nito wuli na lubiana, lako mai nei lavo ya na nona do nunu, sing na nona do takau. Takau rawalangan kita umbula kina na bimabao. Endo nunu ya me baka me do kene kuri chico ndo na wanga lutumbe kana kene kelkele se rabo na tomba su so no na mai buno levu endo kadibi moko me le nunu eno na nunu chico ya singi ba yarani me baka na ndo nunu na ngono go me dabo me tuna mas tuna iyo sang ko nunu wala saranga free die iyo iya na buna talanga ya kwa me walang kai kwa mbele pentua na ngona nun kini subong bo ngai katabote na nona anda ngona dalinga na be ka sinto na kaba ala me nan rasa ngai which me daki me ba buna talanga na nona malmulung sarva totol kito apa tichunga me namboya na saningun sal na sukune balu road Sukunai balu road na ngona sinto lang abango kito kan nikila na bali soba marama endo le tunjunga mega bunwa nga ya kaldisek endo raun jiko ibana na bas sembera kina nila ko manangon sala na sukunai balu me le siamo batar kina mid road right iya sembera kina ngona kele ketoknya Ele katonga no no ya situ kina kima misindo la ko tiwe na kiamba kima mindo langa mindo na gunwa vo ya kitu la ko ni na kiamba sia la ko ndele nambua iya dokter ti obia na nungu buli obia kwa madal tanga bali len nungu buli o buli na kindergarten mai ndele nambua primary school awang nambua Fijian school Kata na kino nambua Fijian school, o klasi 2 atau besar klasi 8. Nunggung kas nibuli kya Mrs. Matelita Mbonromo, Mrs. Senikau, Mrs. Nangata Lewu, ni nakilambe kan dono marama balau Mrs. Nangata Lewu. Iyan dono ka hangga yadobi o nyusa klasi 2. Ang yan remain dono mataka. Au sasing redan tona kai vale, au sasing redan tona kai tumba sapa kai buawa. Sava na matango, singe klesto sava na matango. Iya, nangonea kito suwer ni usa kilachi go ya ni nandrendre ni bola mai ve nandrendre ni bola vale. Na bola vai lavo. Au sa mani go soto toka. Au santo kirang aberto nang kasni buli me undo ling tampe ngai liu. Me ure dan nakai bolai na papelolo. Ya na siklesto. Ado besar ni usa buli kai maris se buli foundation USP au sangai buli rawa nunggu spectacles. Iyo. Amai na nunggu ilabo nga using ni bada tagi nunggu tata si nunggu nana. May na class to lumia daw sa na foundation ni USP. O sangkay iyo. May nanguna kaya yung doon tampi tungay liu. Ratskuna yung tampi liu. Primary school buli nambua atau na class 8. Le form 3, form 5 Ratskuna Memorial School. Cukup kina kau ratusan loli principal tu kina ratusan loli, doni mengkas ni buli kau masta radule, masta dingitai, masta ngalupakan dua, kuena kani bosa bagabici, tobo bagabici ndo buli dikit mungkin masta ngalupakan dua. Na form va, au lago na Fiji Junior, au antapeda nongo Fiji Junior merat skuna. Ora wat tokin 2 grade binaka ko usang sar ni ngone ulu binaka mi dokter ti. Ora watan nunggu Fiji Junior sa ngale lesar na longu mi usale buli maris
Oi. Iyo. Au sing ni ka balata au sa tlatu ngayon dono kurni buli wana na bongo dono kurni buli sa namban dua. Balata nira ni usando tu non reinform gai bulu-bulu gai do talita kana non tu beje. Esa sangale leta serngaya longu. Meu sa bulu do taltonga nungu bedge. Wah. Au sa kere sarvi nungu tata. Ta. Au sarvi le bulu serngaya maris. Ya kengu makan mendangai sing bina keciko. Nangono sali ngono sala ku kinai maris. Evina kani dona nungu tata lelai Samuel Corvo vikilai chuko maris. Sangga lebe sing tiginya we brother Majella. Brother Majella ko principal chikina. Zaman chun saro brother Majella. Okay. Kadip ko mai. Le interview saro we brother Majella. Sa osu kede tu na klase kede ni Formula 5 maris. Iya satu no ko okay. Kusana lang nga na do na klase ko. Gay lesa nga min do mo TV li mo tabe to kaya mo ni yung ko na muri tundo ni klase ba kay maris ko ya usala yung tabe to. Era chico na eba chico ba na Formula 5. Chico saro na buku sibia. Chico na buku toka. Chico sarto ko orto na buku galilai. Sangay ke mami chico ni ke mami na buku minji kaisar Ketole kelas batu tu ke I think sani tang vito awam poto kito kelas bata sulia sindi toka sekito ale form mono bata beka se form 5 bata. May ka manawen dona nunggu ilala binaksar manawen tua turang binaka ni rutuma ngoni binaka keron tulala bata tunga racing leru. Satu may Dubai go sangka sibul tu may Dubai. Iyan dona kale wong ya do biya dokpetina na viva kurang bui teknikalo. In the Formula 5 Untuk beda na school certificate, New Zealand school certificate. Yang bala tani kinta ron do siyang ni pinakato kana non daru waso papalang ya. Do to kana gulyang gali uno waso papalang. Iya na bakya. Nangono sa Ngono sala ko may kina result. Ela ko kede may result kede physics, maths, chemistry, biology, accounting dapat gaising nila ko may na English marks na ngona embera may au sabang ko hallelujah Italia ke beramai sarot saranga sabang ko okay sarwa ruan na madawan sa tigan una buli ruan na madawan pero tu may na English marks sala kito may na marks kit nikilache ko nikibaga fail na no mo English. Kung singran nila ko, Italia ke olay 90%, 100%. No mo be physics, chemistry, biology. Ni ko fail ng English, na fail mark yan ang una 35 eh. 35 tulso ko kalima, kikot si kuira. Kung nataro nila ko dahil na form 1. Eh? At kung sabi o brother Majella, si o brother Eugene. Brother Majal, atuno ko. Okay. Italia. Lakoy na form 1. Yeah. O ya sir na form 1. O tinga ndo amara wala ko may result. No. Bumakay tulso ko ka ba? May nandoon raw. 34 out of 100. Yo kasi mito ka na sa tambe ko. Kasi mito ka na sa tambe to kay na form 6. Atu na brother Majella. Sa singran yung listal. Sa Aviva kurang puita kini kalau. Sandut tani na new may read list ko new may bola ko na nunggu bola go sa bang kimdo. Na viva rota kini kalau.
Sabau dua tani serangan. Oh biar gua mata lengai ka. Benaka. Iya itu peti. Bala tecungan setos cungabuli. Iya. Ya apa mai au também da nongo form 6. UE New Zealand University entrance. Iya. Di kengku makawalenga. Ruanan raw rosang bulu. Iya. May na total ni pananraw 220 out of 400 kembali sa bau dua buan mua sa senga sarangan ni binaka patangan ni ngin tukin nunggu kila ka ka buli or senga sarangan suli untuk scholarship naman au sararaw tak au sararawan din na new senga ni dona kingu makabinaka makabinaka nung na so 250 ra ko dai sa raw na scholarship Sino na scholarship ya so liba tambakin dua weekend dan itu ke ya. Yung siyang mga nirawa tama kami mendoan ng scholarship. 220 out of 400. So sa bakla juga ya nisingi simple ka na isang sarningon ulu binaka. Ya, usa ready to bangko nakita usa bangko okay. Usa na lakumtang FIT uli enroll to FIT. Meu draftsman. Ya, kaya muna using uli drafts. Technical drawing Maris. Meu sanggali sa nga mo baka diploma in drafting. Naka mo uli draft. Mo tondro ni bali. Kaya muna using ni kalachi muna nga ando akambaleta na drafting. Bu ver to kana ke baka mo lakwa ni mo sale butu ka saren ya na tampan ni bulia. Iya, veiva kurang buitakin kelo. Iya. Ang tampe ko tuntunan nito buning guawa ya may bale do spacing at tampo tim do warong ser to wayo ke to nanganin. Ito 5 bando to anganin ko. Tuntu warong ser to na listeners favorite. Do la to may na singa tampo. Na kabito kan singa tampo do la may listeners favorite. Tampe to ko ro ni iruku ni ve kwawa kito sangai barong toko wet serangan to seria kadibing mai ngo ernayava erobina kachimera laga wat tol saragi na PSC beletani sa chiguna non scholarship sa kadibing mai ava tol nang bang koi maris sambo wil tol tal to ngaki na sim tukana kim balik au rika kaulande Toto ka makawit. Sambo yang to kana bejo antar to kasi. Oh, sambo toto ka sa bench. Yo ka sambo marong dengan untar bench. Ang sama ni laksara bingor USP PSC. Ola pa ni PSC santa bitokin don ke China. Don na boy ni China. Usa ka no chung. Yo sing nikla nyo kero kayo kuchung akena maka chico sarili lo malay. Kusim tukan rusabul ruan raw rusabul nga makaki sim tukan. Yo ko chung akena maka itu sartu nga sibim baka ando tulnan raw la ko bektalen. Ngone buk. Kero sa filter sarne reform, kero sa maraw ni kero sa duru USP. Go mekero ka diploma in technology. Yung sa duro ni bangko USP mi kito sale ka, sano bilala tunggo ko chung ngoni China vida endo talaman China junjo. Ngoni India, ngoni rutuma, ngoni loma. Wili tal tunga kendo tumaliwa. Au sa ale wili tunga kendo tumaliwa no bilala ko. Awia pambimbita na tigina ya. Belet au sabicir sarang ngoni buku. Au sarabicir sarang ngoni buku. Oh sabang goseng. Kaya uke unapasi. Meu rabicir tu walalai. Coba kasih ya. Iya, isana via potong kelas itu atau na form 4, form 5, form 1
Apa nih? Daka besar na diploma in technology ya, daka kelas itu na foundation na USP. Diploma in technology ya na wakami gitu sa ngolego chigo na tamban technology. Yang gua na buno sarang aku ando daka draft drawing ni lebu talaga kani technology ya daka ba. Au sarawatan na foundation nunggu grade siyang sarni binaka. Siyang sarni kaya au singi fail siyang sarni rawat sarabinaka wabinaka. Iya ni usare de bang orto sa makalile buke de orto ka India ka China ka Rutuma ka lo. Gera sa scholarship ke de merla ko ibalan. Sangai wo to ndo tu ko sim tukang Osala, iya, sa tigbu meu talita ka nabuli na university na mo na Beleta itu wakami is do status kami do me la ko USP. Sa kira sarve nung tata ta. Au sa vele ka kurui na degree. Au singvi na ka mo ka diploma. Au vele ka degree saranga. Ia nung tata ya tuirara levu tu inambua. Mona nambua na tambata kata nambua se rombuci boleh kasar kino embe ka buna wili ken tu menambua. Iyo nangone ya se adu kini rewasa yaksar menulu batu tambata kata ke de nambua taman tambata kata levu. Yo nung tata na kena tuirara levu tu dua. Bisa kira be nung tata sanggai ka nung tata okay. Na permanent secretary ni PSC namanya Mr. Wakatangan. Yung Mr. Wakatangan ni cungai ni ketul. Ni ketul wili sartu ngamay na tabakarak panambo. Sigo may nabunua na Ratskuna building Ratskuna house. PSC. Kero salah besar kinugtata sa kalau sarve Mr. Wakatangan ni kisantol sar nakatumba kero salakan kero dambe at ngkas lew tirara lew sa ba Mr. Wakatangan ni atun to kono gutata kero may kirker to nga kero ni doon no scholarship na luwengu tangani go sa rawatan man foundation o ko sing dia ka diploma o ko dia ka degree. Re dasar na keng gumaka Mr. Wakatangan re tengah bang ko singin maka lele besar atau orang sarok sabi na katanjin mulai dapat degree biya asing ko sabi nung tata sabu gimay biya ko Mr. Wakatangan Mr. Wakatangan na degree ko binakatatsig mo lako kina na Bachelor of Science Physics and Mathematics. Amedan rendre tunggu na university. Sa dia kutui benua sabi lay senga me takap Gitu rawat ika wataki na nangumaka may na form 5, form 6 foundation. Ngi mere dan yung binakatoyaw Mautakama na degree in rendre tunggu mbaka na university na degree na Bachelor of Science, Physics, and Mathematics. Dotok na lesson in rendre ambori. Iki may matanga na buli mikir. Iki may mgeri iki dotok na maths na physics. Sabi kaya dota intel tu na korubul ni tukin sa versa. Apa nasarangaya ako sa tigabu misal lulutukin na nung ranulu ni level ni wakas sama tadi na Afrika kena physics. Ayah saro doktor buat Mr. Wakatangan ni sandon sana sulibi ko endon scholarship mo laki rakawan no degree in physics kena mathematics. Viva tango viva kurang buitak. Viva kurang buita ini kalau. Oleh nabi kaya ndananu mameta tao, eba kaya tanto nabi kem ni semi.
Iya. Well, natoso chigo na tao nongo sana may chinisara na buno geto sa chikin na bunongo. Nangonongo Itok. Iyan yung ulay nakaba na physics kaya na maths. Toto wata nga aking gumaka may na foundation, man aking gumaka na New Zealand University entrance kaya na New Zealand School Certificate. Toto wata kaya sa chunga. Ruang bek ngano gu B+, chini baka doon nung C+, walo na nung C. Iya. Iya. Siya nga baka doon yung luto and doon na nung gupet. Totok. That's the key. That's the key. Praise God. Oh, amen, amen. Makan dua, Siya nga niya pamilika. O, siya nga itu, siya nga sarili litara sa rin ng del nival, iyo to ka nga laki na bimama. Gori. Iya. Siyempre naman nga new graduate na tinka dia wal sa mabul karwa, na December mga kina graduate, may indara kina sala, indara kina kote, university. Saya tu may wala may na native land trust board. Sarto krea may ulay training program ay na native land trust board. Nabi cukian do naturan ni wala nya dana Mr. Ian Flandry. Saya nanu bina tu nga dan beta turang bina kana turango. Au sama laksar satu interview oi ko mo sana may training program. Simber mentangan new graduate go. Simber mentangan new la ko mo li turun nunggu kroy no ka mo tar na Kena graduation. Saan din? Simber tu kina lali me kina mi duru yani siya. Simber asa osim tu kana sa sul tu ko en dona daga na native land trust board me uli training computer program. Si manager cuti na ni IT na tambatan gel maroroy doon na turangan ni rewa Mr. Isoa Bukarao. Iyo go do kililiw to na dan to na Bukarao. Go Mr. Isoa go manager cuti na. Yan ni re teman go Dr. T. December ngaya January 1983, January 10 ka dia also betul sanggir tal may ocean tabi tu ngayon na tabang gori ina NLTB January. Saya tal min doang giri dia may na PSC. Simtu kana. Kita bina kecik molok may batolo. Beta kita via baku cigo Victoria University Wellington, New Zealand di mulai buli meteorology. Iyo. Iya. Yang mana ya usa tigbo mo talitaka na program. Sa tigbo mo talitaka na program. Sanggay wasiru tu ya na longku. Ulah kumbe ke New Zealand betul simberi bonto wangka buka pakan dua. Ono la kumbia kalindo tumbia kanungu na uchingu elen palani. Usa apa tu? Santuana Duana katumbo bina kasatan tolong go bio. Usa la kum Ibi maliway tu kirna kay palani. Iyan dong anak kang kaya ko may bio. Usa ba tunggo? Kiulita kami meteorology go. In dua sarang apa no au na kata tu ki na mai na tiki bu me do mate au san tu nga mai nanji meteorological service edo mate au na senta la do no yang to no gitokan ni kero buli batay maris kero la ko bata kero le ka physics maths batay USP ali pate wangai de lua turangan ni dia kero untuk me kero ala ko batay Victoria University New Zealand. Yo koya usama ni basukar to dun rubio saranga na PSC. To dun saranga bio ni singitor na opportunity na scholarship ya maulak som New Zealand government scholarship. Gaitor no gito kanya alipate wangai de lua. O koya
Gay may direkta, sangay lang mo ko, sangay may takatagay nanji, yato sa na itutu direkta ni meteorological service in nanji. O biya barita ka tsunga tampana, ni bonua enda buka tulewakina, tawas tu nongon sala. Nyo sabat tulewangan sala ko bangko, sako seranga ngun sala seranga. Nyo ka tulewa mo ngalay sananggo, sako serang sala. O siyangone, ambagi rusabul kadua, simber bantu nyula ko balangi, simber nyu bonto wanga buka mentanga bandua, tu elebu nakain don mi andrechi au mula ko kinai Wellington au siyang nila. Balata nyu kila au ni na computer programming and na coach au bayao sara enangono mailu. O siyang bagi rusabul kadua. Au sa nakabatu na disease na buka tulewa buka tulewa taka ni ngo na nongu vengo na maimuri na coachiao na computer program tin ka dia wal sama bulka ba resign my tin ka dia wal so bulka ba o tinga rona robi mama na baki na native land trust board la na Fitch Development Bank se managing director chiki no installation yang karse oleh computer program ina FDB o cetol na baki tin ka dia wal sobul ka bitu sangero atonton scholarship no la koi Australian government scholarship OSAID OSAID nangona go mulai ka postgraduate diploma in computer science. Mulai ka go in a Queensland Institute of Technology. Oleh buli kya dona baki urawatan nanong kuroi ni postgraduate diploma in computer science. Tin ka dia wal sobul kawalu oleh sawo chino nunggu graduate diploma, postgraduate diploma in computer science, au sangke career to no say, au sabi alita ka masters in information system. Erto sing ni ka, erto manitu na yo. Mulai ka wa University of Queensland, au to kita len total na University of Queensland. Via tolu to na ba kinu ka ba chiku nunggu masters in information system. Kembali dia ngono keve kito chicken Australia rota ba vimama nembaki erua na lubengu sudika sudu mai Brisbane na Mata Hospital tin ka dia sobulkan doa ke tulis tal mai bich tin ka dia sobulkan doa ulang mai bici may sangat ulang may bici o may sangat tunog dara ka bidanga na madaw dia tulong nga na madaw sang nugdara kartu sang girmay na USP may ulay manager takan do na tambanan ni IT in a university ni Devon Pacific do nga nambak sang girtal may biyo Mr. Garcia may na FDB kaya may sang walis talman da kin FDB. Tin kadiwa Dios bulkarua o manindia ni information system sina Fitch Development Bank tin kadiwa Dios sa bulkalima so oche tol na baki au sa promote meu general manager information system. Go and dona bunua au via pante tachunga go bale tungo na bunongo ko mai avtaliki na indona va tulewale na mom ne me basonga iro mo va tulewa na tin ka dia sabul ka ono au sakilat tuya au na nito system na Fitch Development Bank ke singrawata na Y2K nangona sana menda laku takusoba may na tin ka dio sabul ka dio kina embaki rondo iyo Yang doon nakalimutan.
Bakararera bakatudo ngone na Y2K, vita Gori la saranga. buru-buru. Gori saranga. Ya. O sama ni volando ni vola u volando na board paper. O sama ko sarve Garcia wango non to system. E sana sindro atam ni na operate na ngono sana to kikina kina baki ronondo. Na ngono kento to sana ngole kina kina bagi ronondolu sana sindro ni lada kana non to system. Me sana vala na kake. Betul ngone akim me mise sto ta tinga kina. Erona digit 19 1999, that's 1999. Kita kali 2000 sa 00 sa singkila na computer 00 tapa go 1900 se 2000 e singkila apa na bunaya may lenga kina na computer systems elevo na computer systems sa pola saranto ne bola bin Garcia Mr. Garcia sa tuna bango Mr. Garcia kaya kain to binakata meto no bangkara in total na system may dapango may susumita ka na system ko sa tunggo belete sa sing rawat na bakibo na 2000 ya awala ko na internet go sa 97 awala ko na internet 96 wala ko na internet o bangkara system sa rawabo awre tanto na system chigo may ingilanji kenesau e walu nandrau na undolu na paundi vivia tol na milioni chigo na kenesau ibich na no dai lavo ibich tol na milioni na ngona yang ngona na Fiji Development Bank kita na semper mandanga ni rawat chigo na profit na tumbu ni lavo me rawa benasa sen sama ni tugu be Garcia be nanu pepa be Mr. Garcia be managing director sandu bunongo to sanagakin rani to ko to system go to million ratanga nikito taranga na system go inalo ni FDB redanga na ibola Garcia bito na board lista lumay bikwa kadivio sombo kwa na office semi ngona Mr. Garcia korang ni terang na system go ni develop taka na system go ni FDB au siang ni kama da siang ni baka titing gas da ko tuna iyo sulebe ya wan ranon dolu se tulnan ranon dolu kina onan ranon dolu dona budget ya ona rani takapa na terana system na design tak na system na tara na system ni simper na bakiron mundo guys sulio ko na vivo antoni it's well gonna be back kurang buita kini kalau vivo kurang buita guys sulio ko na vivo antoni simperman doon nita kay Pichina ka ko kito bibana niya kito baka tutuchi kita na kito tugo na mi kito develop takan system 96 ya 97 sa retire Mr. Garcia sa durmelo mo Mr. Calomera General Manager Finance Philiu sa promote sa Mr. Calomera, Melay Managing Director. Au salay Torresareo ni tutu ni General Manager Finance and Information Systems and Research. Viva kurang buita ini kalau Sanggeu itu terang na sistem go. Oktoba tin kadiwa dio sangul kadiwa votu vida na bula me ado mai na ambaki runondolu keto sa launch takan na system go ni Fiji Development launch management system
Kita launch ta kaya na matintung beka ni din beka. Se Minister for Finance chikin na Ganesh Chan. Ko may commission ta kana system ilo mani banke. May presta kana button. May sa tigbu ta kana system. Iyo. Ya. Biba kurang buat hindi nagiri na kila ka kena buku kena kila cukup ngai biti. Cukup ngai biti. Dona kango endo dono menda rembe ka kina bakal matua na matin tu da pembek ngai na bilu takina non tapanua. Dona kana talen di semetu ngai na non tapanua. Oni bari tak serangamu dona kene bari tekilio. Dina to doko. Kita launch ta kana system na Oktoba, tin kadiwa di sa kadiwa. Lako man ang bagibo ronon dolo, singin do ba ando na lenga. Na bulan November ronon dolo. Bulan November ronon dolo. Sa tandol na katumba ni managing director sa duro indo chunga na katumba ke rondo connect ginabote ke managing director. Aduro may nunggu office o Mr. Iso Kalumera. Durung amayo ko satu ko na biyaw. Semi ngunong ko mo sa resign kino may nabangke. Tiki po nandun nung company. Kito nagay outsource taka na systems kaya debi kimdo mendo garaban mundo company. Viva kurumbi. Dr. T. Lago may vale na bungin singa ya. O may varita kabi na utingu. Sofaya piso kay madwata tukana. O varita nga bang ko ya. Mr. Kalumera sa kaya chuko ko ya may usaba ding mo na bangi, may usala itiki po na indo na company po. Tabo na numa. Ya nanuma chiko ya ko ya na utingu me na tukuna biyaw. Okay, doru bakasam takmanda ban, doru bakasam takmanda. Simber kina masu nang ne membe tukuna may biyaw, doru masula kasi simber nang ne se lem satu ngare dua nang ne. Sadil. Awan nanu mamena tukuna may utingu okay. Madaw la ko may. Minto na madaw ang bakasam taka, minto ngali tukuna bi Mr. Kalumera. Dr. T, siya nga mandanga ni riba wa matang. Sa ko na may biyaw na watchingu. Go for it. Biyaw, nanguna tukuna kin na watchingu, go for it. It was like God saying, I will bless you. Dalaka na mangon maramanila kemba. Toka na sa muningor na nona solia vikemuni na yalon day. Sabi na ako malo makalim sara Mrs. Tukano na yalon din na. Kena yalon day mo ni solia visin. Awano numalis talis na namumaka ni Ronan Rauro sa ngabul. Iyo. Ronan Rauro sa ngabul. Nang bekang ko. Simula na rental do tala kurigulia na toriaw si siya. Totoo ka makauwi. Rong yun na ka na namunitalan no. Iyo, may nangon sa nga Dr. T. Sa awits talang akin, nung gutak-taka, vero tal na so. Sa tigibusar nga ka, may tigibuta ka nung gukambay. Sa totoo ka makauwi. Sa sanggay, nangon sa tigibukin na namun di kampany, sanggay ba muret nga Mr. Kalumera, nanon na yala may nangwala ni Bikimdo mo dong kay Bibuki May, and kaya monataki di ba na information system? Iyo. Mr. Kalumera do na turangan dina sabsaba Mr. Iso Kalumera. Ang do ka mundo wato ka kwento nga me tukang ko
me tua kango ya do me nangonongo seu do tu kadibi ko tunga me wakame tua kango nongo brother tua kango turangan dina turangan do donu do vaka sab nangono keto sali tik bukina na software factory guys sulia ke mayo kwa na outsource tag ni kana na nito ng karaba na system ni Fiji Development Bank. Iyo. Sante. Dr. T na dani nung company na software factory limited. Awi ba madaltanga na po na uwedan pada na kina software factory. Belata nunguna ya useda dati na Fiji Development Bank ito dole visi kutigo ya Mr. Kolomera, Mr. Tukano Baboro, Mr. Umarji Musa, kita dole visi governa client. Oh, jini ni na finance kena IT. Oh, do via murir to mulai sota vir na client ni bank to le kita dole gover to Solanki, Mark Helaby, ena tin ka dia wal sama bul tin ka dia wadio sama bulu tu sartungai da kena tamongo na garment factory garment factory industry tu sartungai da kena non rawi labo mai kivich au sangalai bandi ke tu na karya ka bachi na garment factory do no na kituli bi siku kena bi Solanki garment factory ni Solanki ongeri na brand world renowned brand ni Sulu Tarsesi sote Van Heusen vei era da kachibike sangai la kuminto na pakasama biao sangai tu na nung pakasama ke bakaya se raw ni takang boy bichi kinto to renta kapital ngango in software development era ni takatal na kango mer design tak na system may balangi mer design tak na system may balangi mer asulia may bikito ketongay program nga yana pakasama ati uno ya so sama ni garment factory nga nandaw da kay Sulu keto may software factory o keto nagaka mo na liba Oh, totoo ka mako tre dotolo saranga na murai na tikinay na musya matambay na Iya. kinavaka software factory. Iya. No buno ya may tigbu na may tigbu na baki na February ronon dol kandua keto tigbu na taka na software factory limited keto singay maraw tagating nga na mara rosa ochi na nito may adaw na bakirusang abulu. Saan bakirusang abulu na nung company. Keto apakah untuk kena lotu Thanksgiving service Batchfeed. Maka na kena ba vini binaka kena ndaba lang yan na kalo no na koti keto may na rosang abulu na baki borbora. May adaw may na tingning onang go. Hindi na todo. Hindi ko may na company na software factory rosang abulu na baki. Singi rawa. Hindi na saranga. Singi siangan ni udiwai maraw na udiwai keto didiwa mai se dawai didiwa maraw sambo borborato ka Sa ya mena borboraya na binaka chiko may liwe au kila ni iya na beka itu wani chiko may liwe sambo rere binaka din au na bitam na nga Iya. bikim ni vital no takaman sa totokan ji. iyo ngona kito tigbuki na au sa beauty tu na longo iloma me kito kime kitong gay na 20 years na nito first fruits na matay ni nito sebu ni company me kito nanggerawatan na rosang abul na baki mengo ayaw sing rechu gayaw me kito na tigbu dabo me kito tigbu
tauro na buan ni dakatakan ko ni kambani tol na baki se lima na baki se bitu sianga hau sa ambit tu punya longo rosa ngabul na baki mikitong gaitaw da na buan ni nito dakatakan na kambani go kito tibun na kambani kito mbito batanan nito sende kito kede na dakataka chiku na FDB na ngone kito le vitu kede yung gay was na shares vi kito kede was ngori nome China pesende nome China pesende nome Rusong pesende yo Rusong pesende FDB Rusong pesende le wiliki na orto nungu network kana technician wiliki na nungu personal assistant Mariana dona maram ni ovalau auxilia na nona sia satu mai Seattle gori satu mai Seattle Washington mai merke awas na sia sakit tong getibun na kampanye na nito kumuna batan nito ilavo kito kumuna batangain donan raw vitu sama bulu nang dolu donan raw vitu sama bulu nang dolu nanto kito tigubuna kino na nito kampanye yo kito senga bagan dua ni kito se dinaw may nandona bange senga ni dona sende kito dinota may Westpac se Colonial se NBF se ANZ senga bando ni dona sende kito dinota me avava may na singa ni kuwa debt free senga ni nongu baro ni pula me undo loan mondo dinaw Kito bunang anak kampani nandonan raw gitu sang bulung beka nang dolu ya do may nangono go siya nga bakan duan na nitong dinaw may nandoan ang bangge 7 may bin total may do may natingsing ni ko beba kurumbuy teknikalo lewo na borbora aureda chigo son nom don mutaro na drendre kito lako sokota evambe kana ngona borbora kito astaba may nangona tigo kino Mr. Kalumera kito may anak ronong dol kadua kina ronong dol kalima oche lima nambak sa may tangon tubo kina na Fiji Development Bank na nito outsourcing contract iyo sa may tangon tuba Mr. Kalumera ngona sa lakino ko na Fijian Holdings Fijian Trust Board nangona sa tigo salak Tauke ngono go Tauke Trust iyo Tauke Trust Fund yes Tauke Trust Fund sa may tangon tubi kino na nito outsourcing kontraki pati kay Fiji Development Bank. Kito sanggay may tuyan. Iya, saan doon nakawina ka na nito tangutubin ni nito kontraki. Bala tayo kuko tayo kito sanggay tigibu wangkar market wabu gina Pacific. Rawakino Niue, Tonga, Samoa, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Solomon Island. Balatawalangan sa tangutubia, yana nadagdagan kalo, yo siya ni wa titinggatakan to na. Ko nadagdagan ni kalo. Kaya ni tangutubia, kaya kito sintabi chikumpia nga may na Fiji Development Bank na ko. Di nasaraga. Dora katumbe tesongo. Ngara tatandol-dol talmeso Ndol. Toto. Yana runondol kalima. Ni wote lima na bak. Runondol kawalu keto satu kabango satu na vio na nungu maninjia ni ilabo
ni sa siyang to kana nito sende me somiki na nito nakito isaw ni erkeda na computer science graduate si rata kata kabikito sing solar light sama itu ni biya unisa siyang nila wawango okay kunilang Volte que no glory na company ka volte que no glory na tolu chigo na nito company vehicles company cars tu no volte que no glory but no glory era ni na koto mai soni lavo me somi kina au sen ngani binakata me tole long au sing binakata me tole long rosa ronan roka walu ya lak nga mai na sauni loria Wambota rusa magul kabana undol kito rawata may na volte gino kumotaka rawata ni somo beka vida na payday kito mani rawata indo na job level may na tambadaka ni gel marroy sing ni class indo na class ko beka indo na company ala ko may bichi Kita kalau balukan dona sistem vici, ya na SAP. Sandina. Iya. SAP na sistem level tundon baka na ERP solution number 1 ERP solution in the world, in the whole world. Bana ba kinondo to sangachi ko SCP merto ba mo na libo-libo taga na tambaran gel maro to sing rawatara. Rutambe kay rusawul kalimang beka na foreign consultant sira la kumay. Mga teknik kina may na loma ni chinikawono kina rusawul kan do na milyon ng dolar mga teknik na system ya. Sandina. Wala ka ni vangyaraki na nondo to na native land trust board. Sandina. Oche bana bak. Ertonggay tenda tale, ito tenda na nungu company, kito winta ka na tenda ya. Kito leon wala nga, kito leon. Kito leon nga pulen doon nga na milyon na nito kontragya. Rawa kendo. Sini nga na bula. Wana bula na design, 4 months to design, 6 months to develop. Kito leon nga. September 2009, September, Ronaldol Kadiwa, Commission like tag na system ya. Sanjin. Off nga na SAP, full thrust, lens soft. Totoka makauti. That's locally grown talent. Wikim daw sarangan ng ngona nga Dr. T. totokan din. Dr. T. May na September, Ronaldol Kadiwa, may may na Ronaldol Rosabul Kandongo, erto singgay lang nga may wikito waru, may kituloy fix ta kayo doon na kaike. Waru nga, 2 times. 2 times. Didi tu nga batag ko na system ya. Ya kaya may asol man nga bigito 5 milyon, 5 milyon sa ambo undo akarnak Kunilenga na milyon sa rawawatu. Amen. Yes. Doon Amen. Iyo. Ya nagkaroon ni Borbora kito andon ya.
na 2008, so 2005 ya, 2008, 2011. Yeah. Kita winta kay tol na contract kena lebu ke de $1 million ng dollar. Sandina. 2011. Gay sa award tagibikito na kontraki $1 million. Gaya to so nang gito ay muri taon ta kung bagan ni buno ya. Kito sa may blacklist tunggo ibici. Singin total na system ay so may bikito ibici. Yeah. Meado may 2011 till today 10 years. 10 years? 10 years. Yeah. 2020. 10 years. Kito blacklist tagito ibici. Wow. Yes. Iyo. Isa. Well, ano nung daray ba tamata, saan ba ubi ba lo matagin Di na saranga. Iya nakalaw. Isa. Hallelujah. Di na to. Nakalaw. Ngayon doon na baka biba kurang buita kita ka. Ngayon doon labi papo ni gini bikito. Kung na $1 million ni may ko kito sing soli bikito ibici. Ngayon baka 5 taging bakan nito sa lagoy papo ni gini. Amen. Reda, kakasar nga sa kaya sim. Na milyon ni Serto Wawatu sa kwasar kango. Toto ka wakauti. Taba binibinakan ni lebu nandrendre ako may bango. Gay may bukila na kalo. Boom. Gay dola bando na katumba. Siya nga bakan doon yung boto bondo. Iyo. Toto kan din. Wow. Ito To mandanga no mole di tim sarto na maraw mandanga nanon to nui teki ke munito semi senga di kararawa mo liutaka na kambani me pa mandanga to kuna maya ni do mo ya sa melele num do tombu sa libul teki na motoka nanon to nui teki ke muni sa totokan dina be ba bi bina ka virto num do ni timi na be na yalo ni nuinde chiko virto nanon to takaka batchi ke muni totok di na tawag ako. Nanguna kito sa laki ni Papua New Guinea, kitong gelay joint venture what kay NESFAN Contributor Savings and Loan Society i Papua New Guinea. Nadan nito company may Papua New Guinea nadan na Cloud App Laboratories PNG Limited. Company ato yung tayo na tinka di Ronondolo tinkaon 2016 tayo butaki na company may Papua New Guinea. Sali mo na yung pag-gawin ito dito may Papua New Guinea. NESFAN ko, baka may subsidiary chiko, NESFAN Contributor Savings and Loan Society, baka may subsidiary chiko ni NESFAN. NESFAN ko may baka na Provident Fund. Ibig. Iyo. Elewe chiko ni NESFAN Contributor Savings and Loan, and donon raw tol sangabul kalima ng dol. 135,000 members. Itong gitraki na, and doon na system bo na van na Save Loan Smart. Save Loan Smart. Iyo. It's a loans, savings, libutal na karen ba ka ba? Iya sa baka na mo na libo-libo sa fully automated. Fully automated. Sandin. Iyo. 135,000 members. Access ta kana non system. Meron bang tangan non telepon. Erosabul kapan na branch ni NCSL ya lewal sa bulungan na staff na lew ni takataka na kampanya. Dagay pa kasama taka
ni keto sa automate taka kede na kakere na kawa na loan na savings na withdrawals na kaket keto lechin na kawa na to debit card biometrics tuna kiosks in shopping malls erlangani welcome sem tukana what do you want you want to apply for loan withdraw savings you want your statements taka kede na system keto taka ni singin do na queue Isindo na queue ina lomani NCSL. May na Rosobul Cabana branches. Isindo na queue. Zero queue. Iyo. Isa. Ya keto achiko ibichi, keto renda kabe ibichi. Yan keto sa kami keto lutang ke mai ibichi. Jin keto chiko ibichi, keto dada chiko na kay Papua New Guinea. Sarkar kaso kay bortoro ngayon, wandi ba may takay may saro tama na kiwawo kita kawawo kitunggo. Iyo, sang evina kana ba katasinga tu tumba ibichi me mera line tu mera queue mera gaitura ni loma. Isa semi na bitalo ni ko ento laban na ni may bakasama ndo kana bini iwewe kani bola binaka na wewe kani na wese burbur ni sa mati kumingo na ni mitali tak bakalibu na num ni ba matal to pakambulu cumingo to num lawa o teto tambaleka o to num lawa ka gross association o semsenarete na non reda na non dokka o sa ni baka dalakata ngona kina na num nilay duruyan di binatabi ako gross association baleta ni sarto reda may bakan dina taka na totoka ni num dobing garab Dina toga ko. Mr. Tambaleka, Mr. Taito Tambaleka, at sigo may Papua New Guinea nangono sa ausalay donok tu Papua New Guinea sangay dolabo pa bia undo na katumba may Papua New Guinea. Aule slebia o kwento na room may nanona apartment may Papua New Guinea. Slebia o kwento na motoka may ubidi deki kini Port Moresby. Atau besar nangon sa tekebutan tolong mikin nakatum. Viva kurumbuita kina kaya kabana klo na nonton pula kina mana varotaka uira na nonton tokani. Enta mikile itu akira uli batanga mai maris sala itu mai kya o ko alo dang kita na fijna da bumure telkom. Kero salo dang kero rotu kero sanggal itu mai Papua New Guinea. Kero sintangi. Na ronan raw sa makaya. Wat kena no ni beja. Sa coach kim ni tungo ba kaya? Sa totokan di. Sa rongo bina ko gere ng gonin ro sa may sema bata na tabi ako gross association. Iyo. Baka dalaka ubi ba madaltak nga bir na sar minggo. Na ni mami maro takachiko ni songo ni tabi ako gross association sanga ni ngwela na kina na nomo ni business semi sanga ni balaka na nomo ni duruma isa wadir lolo manong ready teto na nona liko ite kimuni Port Moresby ni sanga ni bono rara Port Moresby ni bono liu papinukine na bidi dia kina motoka na vale moni chiko kina isa na isema mbeka mai kauni kuila na isema ni wuli Rosanga misema batongo na Tabioka Growers Association. Nadhamo na nomu ni tatandra uni sambito chikungo I nonguweka. Na tosungo ni Tabioka Growers Association. Batakina nomu ni business. Nadhamo nomu ni renet kina. Pinaga Dr. T. Tumanda, mubamadaltaka nabono udingi maikine na Tabioka Growers Association. Bulata sarakila lebutu na tamata ni kusintuka na batake tapioka. Singiro Virit. Wambotor to na varong chumbe na tabaleng may Los Angeles. Erto sana vinden to bagito kan na no to sa kilabi na sartunga na kautun chigo. Kito undo chigundo na neto corporate prayer group. Kito undo positive. Kita untuk mas chigo na ina on o'clock na bimataka no go office on o'clock na Thursday na singa lotu lebu kita untuk may mas ina no go office iya do na singa
sa tukuna tak sar sa wo china neto mas sa lagu china neto vital no pam bisnisi sa kota tak sar mai koratu chosa ya real koratu chosa ya real anu tahu sa chiku mai sa sa ko warung chiku pa sa kota tak sar mau pa sa pangko pa the potential in tapioca au sa tuina lumangu arago talemanda ko to mai kina tapioca Kongo ni usa kila to yao na tapioca isindo kena binak tamata ko harus avia export ta kasara export chik iya dona singa sa sala ko sarchi na vital no sala ko mento na first men na matay ni symposium na mil na Joe's Farm na buno ko na takakina ng gangi flower kasaba flower may tolisuwa kito sa to doon ang una kito chikinan nito mas sa pugin sarvang ko ratu choreawa semi oy como sana mas mona dola pa na symposium doon mas Mr. Iskilituituku sana no muna coordinate ka na tabango convinta ka na panel discussion. Au sama ni ba murtunga belet ni kita ru do ba muritunga ni satu ni ngamai masu le masu. Mata ni symposium esempera ni dona kami ado ya longo me utuna o sa vina katsrama sa lako na tabiok. Senga simberi ba ungeta na longo me lako na tabiok. Au sa lako tunga belet ni tungni mo masu. Saya tangguh tunong Pacific tapioca pasta. Ayo musa pasta tu. Ayo kau sing pasta. Kau anda bunungan ni lo tu may Bat Street, Wesley Bat Street. Anda bunungan sing pasta. Iya. Na karuni symposium. Aulay mas talika. Sa boleh tu lendon rau tol 50 era la ko na symposium ya matain symposium ke tole rochim bengale 50 go sa ato sar nandon rau tol 50 gai dona slide embita da ke ko iskelituito ko ngai va matata ta kino pa na da wa era ni ta ka na fla na tabio gai bito pa tapioca, me daka may kina na flour, meron kana, animal feed, gain bito mo ko and nando na sana wango, gay tuntu wango, ren daka sellotape, plywood, me bakambira bata na plywood, na slide ya ko babu na America ilo mani tapioca growers so simtukana me lay seriously involved, na slide dondo nga, beto nyo ay udara tunga na taban ni Sende, tempat ni lah, gue Bible sesam. Nangon ngawret kina sellotape, wata kina plywood. Oh, ciban tu asara sentukan na mesama landia ni natabi ako gross. Iya. Wakan dua. Sa. Au satu setim na. Sa waka meu waung geti na nongu dabongo na nongu waka ngata na nongu ngauna na Tapioca Growers Association kena Tapioca Growers Company Limited ni kanta chunga nongu bisnis yo sa waka ngata na nongu ngauna lebu na nongu ngauna Bota kirto na turang kinamaram. Kito sa may timibata, mi kito waka tumburadake na nonda watangin dengan nimbulo na kawitoke. Evit. Menda waka ngatakan na nonda gele. Ya merda vinakatundo menda tea. Atapi. Beta nyurani kol tegi nangayani ketumbu. Kaya umanda ni orang ni kol tay nangani bangko ketumbu.
Arto ka chuku mengo may Vanuatu, isa pambul chuku mengo rono biocini may ngilandi. O kulani Isa, ka kulani. bola iya. Ro ka chuku no mai. Atapi ngono ni taong bula may Vanuatu. Toto, Iya. Isso que mai mi reitu matangaya ni tau tumba na riri ke mundo na vai tabi chuku ni songo songo ngo ngai na nomu ngai me vai tabi ni kua sa vai tabi oti o fani rarabula mata sa oti o Michael Maxiale o Dina. Samson Parete Siale. o Tai Tambaleka Iya. makatalangaki ni vai na nomu doktoranga iliuliu ora tu chore au Oh, na iya. totokan din na nomu do itala no balete ni visurete ngolene na nito bata-bata balete ni Iya. kilangan ni tari chukuna riba ke tuke le buna ngau na le berbati tinggae era retu Iya. Iya. na kan ni tosto sungwe na ya dina sisiang ya na nomu Iya. do surete mengo o ira na barorong tunggo bat kike memina besar sarean kike memisabo kan rukai en riri bitakan ni yalo ni beka doa sa nakabo boli mai nge medo mai na tikin ngonongo sa totokan din na Dina tama todo. na mo iba kasal biki mami na bakarong tuko yan na buku ni biki mami na bakanggele biki mami na binakati miki mami titi miki mami toko ni kimundo na Tapioca Growers Association na tama na mo ni bakasal biki mami Dr. Tina, kang ubia barita ka? Ni na tabang ko na production ni tapioca nongo 76,000 tons Dio sa napulu kawalo na percent ni tapioca kwenda sa santa tabang ko na produce the produce ta chingo and the kanya chung ang kenda na kay AVG 98% na percent ko ba ko ibalang Munilikan niya may gormi Hawaii, may New Zealand, may England, ko nung system ko kulani, may Australia, may Amerika. Ruwa wala nga na percent. Na siya ni rawa, ni na wakatore da kitali, ni na wakatumburi da kitali na nonda kana tapioca, na nonda te tapioca, ibichi, mena rani watumbura da kitale dona bateng ne mena tuso da kinon da kam betul ni okenda santa pakani kenda chumda santa kana chuna tapi okenda ibichi pati kem ni mai palang nangona esaptu kuni ginabango ngo meketo sambuli flower sa senga walenga ni kay Pasifika na kana tapi beleta ni sasing export ta kina tapi walenga sa export ta kina gluten free flour Nangau na sa laku kin na gluten-free flour sa tandola na katumba. Buru-bura. Siya nga walenga ni kay Pasifika. Sing kay Wichito nga Samoa. Siya. Buru-bura. Buru-bura. Nabunoya kito rechukin. Nanguna kito sana ganggia kina na tapioca membuli me flour. Sa ochi o kenda samba sa ochi na kana tapioca ni kay Wich samgo sarakana flour gluten free flour buru-buru todo China so Pakistan England Australia Amerika tamata kita nga nabunuaya kito rechikin kito winakata nanguna kito nirtula ko sigurto mertulay bunok taka chigo na itutuku binaka ni tapioca na bikorkoro kito tuna chigo Nikakwa ni viso taka na kani sa techo. Ni sa te uvi, te indalo, te tapi, ngor me bumulte na market. Kona buno ko paragras juga ya. Gor me te waki, me nambuki me flower, me rani waka o kini palang. Buno vendo, kwa sa lusi tungo na ngel nindo. Me magitale me te waki na tapioca kwa me na buki me flour me na lak tapi sa te chu na ngono me la chunga me bul te chu na makete kena me na export export ya export chunga weekend dengan itu ke weekend dengan Leon Pacific sing bera kay walang ke China kay India siya ngono sa buki kina me flour kubur-buran iya
So we open up this new market. Sasing ni limit tagi chinga vi kenda na Leon Pacific. Kombe ngaya na kauna via tuku na berarti ni leo na wati tiga. Oyo mandanga wati tiga. Nanguna kau vegi mekina. Ia nangono sare de kina na Afrika. Kasi mitukang talanga sabi leite ita. Ila saranga. Lain, osalangan dari saranga misalan dua talangan mulong tapi, orto na tabali misar to tar chungo na mayo, tabali kito na chungo talangan na mulong tapi se merto na tete na mulong tapi. Toto ko dia na kena to sa chungo na tabio ka Growers Association. Ero na ngay sema ba kada ba kena no mong business na kena combine na mona liba na software development bata kene dona wawili katiko na nomni CV sambo re binaka kau marau untuk kata kana we kau re dan yukila ni oke muni doanga na ngoni toke oni huli nga may biti may nambua ratsukuna laki huli kau ni kuila o laki sasangai na university ni deva totoka ni dareda ni tiko nga na talent di mapakasan tabi biwasita katiko mai. Iya, onya apa kaya ngata kacu na nomni prakaram ko na sole. Ono ko le mo na gay pamagal takiya listal mo na mateni taro na na damo na nomni bakatutu na nomni durmain ko may sama bata na nomni business kay na bibu kay na tabyo ka Growers Association. Minaka. Na ni sabarta ko na sole. Baleta ni sole dona social platform bo keto sangay bulia chungo. Kaya wana no matunga ni kusole medili nga batay kwa. Nangono sa ko to may kinugura tu tau chosere awa tapi sando ka nugura ni sa ruo tumbo na kami kito na dola tau kito na corporate prayer group, corporate prayer team. Asole kina tapi ni ratu tau. Ya kita usaha ni kelaba kan dua. Na doa na ngono ule presenta kina na sole. Ini ketolu ni symposium. Sangkai wakai bosa vya na klo metukuna. Ngona buna. Ona vivi wata kina tabio ka Growers Association. Ngona buna. Tini katol na bagi sao chi na nona san na budi tumai na no design ta katuna system ko na sole. In fact asinya dan na sole ada na tuna cloud saver social. Tini katol na bagi na kana tuvio na design go. Baleta na bengo na kede ula kina na be mi atu yanu na Pasifika. Dr. Tindo na kaurega. O kenda na itoke na Pasifika, I mean kenda na kay Pasifika. And the same abagan doon indo maroroy sende. Kaya ko chief executive, siya ko security guard, siya ko cleaner, siya nga bawa savings. Toto buat tabi ng sarpungan. Nung gubilo ka gitu ya, may niwe mga sama tubal kiribasi Vanuatu sol manalin sa Papua New Guinea, Beach. Da toto wata kede saranga kau Pacific na kai Pacific singi tu weekenda na kama meka na yalo ni maroroi sende maroroi labo ondo tu kuno tu bango na nugo do velo ka ondo tu bango o kenda na kai Pacifica kembiu mai ronondol nandola na linganda wakatu na magical hands. Pacific Islanders have magical hands. And biu may rondol ng dola ka poof. Yali. Biu may rosa magulondol $20,000 na linga ni Pacifica ni kay Pacifica ka poof. Yali. Kung ano man ni rosa ruan rawan dol ya taman ito di sendelew. Biu tayo na linga ni kay Pacifica. Anak yali. Balatam ko nanonday baraw na kay Pacifica.
Nanondan do be ray eh na yau etubiko se kole chief executive se director se le prime minister sara se dawa na yau etubiko e singini nom en non da kede kono gu momo kono gu tata lelai kono gu third cousins 6 cousins 7 cousins le mate mai do mai sana ser kanda ngamai eh Di nasaranga. ia sang do na kato toka na non dai barau Dena. o maruta ka non dai to ni vi rei ke baka sa senga chikuna keno nganengu na senga bang do nyu modera au na lako binganengu mo le soli labo binganengu eh ai vatua na non dai to na kai pasifika sangai voto mai alongu do na ka au bina kata meu wakanga taka na systems design banking systems design meu tiki buna indo na platform me buke kenda na kai pasifika ngono no ko sangai voto daga mekina na sole na vale kangani ni sole bak na sole wasamoa young man or brother or buddy Tapi kabi nakakita nga chico na yata bono sole. But sole is powered by Cloud Saver Social. Bale tamko na social, financial, and banking platform. Eh? Ibu kay kenda na kawa isang wala nga ni kaway 2K, ibu kay kenda sarang na kay Pasifika. Menda maruroy lao. Menda pakang nanonda pakang taki lavo binaka berita na sole ena pakatau sartunga weekend dan do nanonda na create ka nanonda be account dona account ni electricity dona account ni wi dona account ni telecommunications dona account ni school fees dona account ni mate ni so mate don account ni songo ni ba mau don account de au sangai ba na chiko na deduct and forget super go na account de tondo ako ngale chiko kina na longo meu reda na tumbu ni non dai lavo ni toke na non don biuta waka lalai waka tikina wala nga na lawo na deduct and forget super o wadan taltunga na bread crumb supa na ilawo mbite kya o singini wakila ne singini wakila so nangona nga diu kinan no electricity bill sole ena connect nga FEA boom so mo na bill isang tal ni oda ka patsigunda na kamo saya tapi kau main bill tulis soma, siang. Dia ngana wai automatic. It's a very simple thing. Singi kan drende. Sa dia ngana wai soma o sole soma. I mean main nomo account. Soma chico na system. Dia nomo telecom. Soma na sole na telecommunications bill. Kimbal sa numita nga mo baka sineta chukayan na mo tombo na tombo ko chuko gori mo ba nango na kete nga nyo kende antuntua enta na seta kana non da parameters lima sa bulon dolo nango nga biso mikin na mata rua lima sa bulon dola bito na electricity bill rusa bulon dolo bito na wai rusa bulon dola bito na wai mo waswasya o kende antuntua anda na seta singi seta kana sole kenda andundua kebaka erna do solitate sen offerings au na rin create ka dono gutai den offering 10% na ngani bango no go pay pum sole sa toto ko saranga what a wonderful budgetary system na budget sa kimbal na so minang billion na kena ngono dondonu
and Iya. tipo na ilabo ko vo tipo me pakai ngataki and Iya. senga ni ko ke main do na ngona me pakai ngataki tu na songo ngai la ko main na volleyball sa sing do na kai vo Gori sarnga. ngoni ko Iyo, sana chigo ya turma do kenda ni toke. E chigo no da wate kito tukana family, kito le Ronan Rao. E so chigo Amerika, so chigo Vichy, so chigo Islandia, Australia, e England. Eh? Na tukana family ren chigo kan do no Commonwealth bucket. Nangona exam vindi vitaki na nung milawi ke ngali drop talento na nung do family Commonwealth bucket. Pum. Tumbu tale tumbu na num do ilawo na num do Commonwealth back. Ni sa balang do am songo ni mate. Orto na administrator tak na tukana family customer orto create tangan do na account de via da ni wiko saleng. Presta kan do button pum. Message broadcast bi rekede na tukana family. Pum. Saleng ko ka na account go do sol mekin sole ngamen non sole kina account ni sole kwa sa create ya pum iya singira ana funeral account se wedding account singira no koto mai na nomu okenda na memba go semitu kana singira no koto mai na electricity bill mai na bakat go mo bill ta na funeral se wedding na system singin na ba singi batara me la ko main do na ang tatar ngame na tombunga indon do nga kembali na songo tu ena bleto yao chigo nungu account na funeral chigo tal do na account ni wedding na ilabo nga ni wedding eren la ko na wedding na ilabo nga ni funeral la ko na funeral account Sindra no ko tamay na electricity bill, sina no mo education na school fees. Sindra no ko na system may klato na category. But sana categorize ta ko na FEA as electricity utility. And around ni so may na bucket may na account de kanta sabi tu nila when electricity. Klato ko category electricity, uno so na electricity. School fees na bunay na sumikin na school ero totobat sindra ni ko tomaya melisom tale na mate se na tapotala na wamau sen na system na sinyal ta ya toto kandino waka samtak to manangot tin katolo na embaki na nomu budina to kumay na programo ko sa toto kandina yun se matalis tale binatabyo ko Growers Association in Balmal ninda sana levena na songo sa darakote ni na usarakote no nungu longa tabioka na nungu sali kingangi nangono sa sumimikina sana baka ngatek sarngay na nomu programo ko sole don binakataw to Dr. T na sole na singra ni babu tuni utek kenda na ikaw Pasifika bosot sa eu sarai tunggu singre na ka uri rarambatu na Pasifika na sole na singi babu tuni utek kenda ke bakanda budisanda singi dada tanto na ka singi da tete singi da leda ka siang en singi babu tuni utek kenda siang na bunong ko romevi we kambichikin na babolek sarakin na tabioka bletan tabioka sana tikibu rawak ilabo may vera na kawito singran nyo tukunan nyo singran titebio singra no kanbi kesaran titebio ko sintukana tamata kele bichi kele go kertuma eran titebio amen au sabang git serangan utanggur sa token din and the titiken don titiken betul ni orang no kol tegi nangan bangko sa buta sa tumbu iyo nangono sana raw sente mekina na tabioka santonto no mechiko endo na system aka me buke kenda na kawito kei buke ira na kay Samoa buke ira na kay Tonga era chico may Australia se New Zealand se America se England doesn't matter and na buke kenda ke
Totok. Nabiboli. Biboli, salah ko chungo nabiboli na yung pesa. Gor. No problem. Nakakiturin da kaway na sole. E narani bagan donun dultay na kinabinaka may na yung pesa ko na nakapachunong. Oh. Siya wakaw sole may Ngilanji, sole may Australia, sole may Amerika, sole may Islandi. Ran lang may Fiji, lakoy Samoa. Wawo nga kenda member kedi chigo ni sol. E baka raraw taka na kena sombe kana tukuna chigo go country go belet ni interborder payments. No, kito sali reader to na Reserve Bank. Kito kilawa vinaka na vi regulation netu. We have to comply with the Reserve Bank guidelines. Totok. Sanduan itu kutu kurang binaka. Gua salah ke cukup mengko natar, sara kali cukup mengko na biwa kali na bisi buru-buru. Sara binaka saranga metotolo mosoi. Kemem sa patu. Totok. Natar binak gori. Ye singita kata raw na kena me kito biuto pata na system go. Sa jinin satu bio na design. New sa na design taka. Sana gay chiko na nunggoy lalaw ike, lalaw may Serne, may Australia, may kito na tarawata na system mo. Beleta, kito na binakata may kito na connect wata kaya na anti money laundering third party, may kito na connect na anti fraud third party, kito na binakata may takaba binakata na user interface, user experience. Belat ni system ko narang naditingan ko. Naditingan na mobile. Nakina design ta kina user interface nyo kito sa kabanga na financial transaction simuri. Kito singkila na kito singi artistiko kito. Na solve into na company may Serne may natakaba na kina user interface. May re-revinaka. Mere binaka, raw talanga na kinabaga ng attack. So, mechigo talanga na cybersecurity doon ng friend kero bulibata na Foundation USP, Bobadar, o tinga na nero Foundation niya, sara makabinaka sa raw ng scholarship, sara ko kwela ko delayed. Talagang doon company ni Mona Libo based to my Hong Kong, list lang may Australia, tigmo na cyber security firm. Na company na nakaba na cyber security ni Sole. Balata na Sole na chigoy na cloud. Singi na server na singi chigoy VC chigoy ka na it's cloud based na based baka maybe Amazon web services, Microsoft. Kung nga na so binaka, kito na host ta ka virtuya. So, kung kito biya kiretigo ni toro nga pa malua, kito biya design ta ka binaka, orto na nung technology team, orto sa tigibu na mertong bimbi to bata na kaya design. Singi ta kararawa. Balatan ko sa social platform, sa singi ba ka na tunto design ta ka na system. Mele didi nandoon ng bangke. Yung ko sala ko na social platform na bata ka na Facebook. So, kembali siya nga na binakati may level na testing may naldo kina. Kito na mga chiko may kena chiko kito na biya ko me kito pitch ta kabiso na institutional investors mera invest mai na kena tikbutek na sol na kena mena takatatek but sing solilai bulan cin na milyon ni mena tarkin na system go singi doon milyon ni singi doon ronondol no di nasarana no. So na kakito da kapchingo na kena na design me kito sa nagay
pitch. Le chini kali macam na institutional investors sarvareta ka chikuno na interest mera na invest in a kena tareda ke kena develop taki na sole. Ye ke sana mani auto tolomai kita na binakata chiko me kita launch taka na system gonna need to tentative schedule on the 12th of October 2021. Nambag ngango Kami kita launch takina na minimum viable product do even to MVP. Yeah, it's got all the features. It took na features ya elevutal na kara ni daka. Kita binakata matanga me launch tag matanga na MVP me sa tigi bubanga taki bichi. Mengono me sa keto kilakina ni sa stable. Sana gay kito lako. May sole Fiji, sole New Zealand, sole Samoa, sole Tonga, sole Papua New Guinea, sole Australia, sole UK, sole US. Nabuno nga ralaki na kay Pasifika. Ako singi kapite girita. Era ni ramang takatala rabi matatamatale so na system go. Yo nanunggu na longu. O bi nakatanga mo kay kendar kay Pasifika. Totoo ka. Iyo. O kambe nga Dr. T na nabunwa au samay kito vi maluay binakatuki na watigirto ratu tau chosera o na tabyoke. Belatero kanda wata saranga. Oraway laway sanango tunggo na sole me bukia na nomu savings, nomu investments. Narawa ka Narawa na kena watumburi da kena non de yau. Belat me kako ni lingbu no tundo chinga o chief executive na nonda vi matabubal. Sa tumbo lagi ko sa lay mama na idolodola vi chief executive ko kwendo chugedango. Sana mama na no idolodola. Ni sa level may na nonda capital reserve. Nasaranga. Iyo. Sa totoo ko makauchi. Kaya sa matalaw na warongoda na bika ni waseti ngai iyo senga walanga ni baka mo tatandra takachiko iyo sa tatandra tako sa kama sarchunga sa baka batukana na bika o sando tubo na kamena ngone liu ena nomu taka baka bisnis liu saranga nakakime buli dani kuwa semi na ni mami toko na nomu taka nomu bubale wakatalaki na nomu iduru na Tapioca Growers Association kima mirede kede ni sega ni bakatalaka tali takindina na ni mirede na nomu solena nomu ngauna kina nomu kilaka mero ni kima mirawa katalanga sa tali indina enda sega ni daroni ndo talanga kau tali taka na nomu litukuna mai tichunga na ubi tichunga na kumala tichunga na kai tichiko ia na be prakaras nga koe sang tunite koe a metiki na Tapioca metei bakali sanjena isa Babi ni binaka bakalib sara semina nindaro vital no binaka ni kuya ni sebenarnya ni may dapat na nindaro vital no klan ni se liutal tu na kami nindaro vital no tak lili mo sar tu kuna nga may se barong tu nga do wawa chuk may ngilan se may barba kay mando semi iya kami tong do sayar do sakatalaw wabi ni naksar bakalew semi na vital no di ko klan ni ko siya di kene uti ngauna matay uti na dono sureti talmay na leo ni songo ni Tapioca Growers Association baleta na leo ni kilaka kena wakasa mabibina kay ngwal may bikimundo na ulutanga ya na homegrown talent tango musi kay musi bakardo to kami na musi kaka musi viaw kaka viaw musi viaw na nongurey na nona gambit kim ni levio biti bakatalangaki na nabital no batiki ina wekandaro tito tamalaka ena non to biti ko bakatik na telecom iya rogo ngole roro papinuki ni ngere na bono na Pasifika wano no bikim de binakatuma bat kira na lubi biti beauty biti sa dagay ro mananga na bibono na Pasifika ubi ira ready kenda dakitu ubi ready kenda dakitu iya sa nima masu ni na tosa binaka na nomo sa sanga bako sibi na nomo tatandra membalet si sole na kena na may bakay nga tak mayanga bi kenda na may bakay na was Pasifika iya
tiko talento na kau ni binakata mo ni wasea na nandoro vital na tiko ni kuwa au klani tiko talento so na kau mo be wasea au sa sole bikim ni langono go mo ni baka madala mekina se Naka na valeu Dr. T. Donga na kau bia tukunan beleta ni nanonda barra bi buana klo. Menda barra bi ba bagai alo ba indina. Eu nanogu tumpu tak cuma usaba serabatunga na dadan klo na nungumbola. Usa tukuna uci na kau ka na singini binaka na nunggu da barau kai kurni buli. Menda kakuan indo menda kakuan mude. Menda kepakanda da bamboto na bunia londa. Ninda garaba cium dona klo ni sa soli main dona itabi kuninda alo lelai. Na information technology endo tuntunga orang na matagaling ko endo garaba orang matagaling ko erna bi kawa tamatatani nga erarota senga no we can do it better Cina sarana iyo belata ninda garaba chigo na kalong bula kalong dina Kaya terana lomalangi kena burbura sun, the moon, and the stars. Sa download ta kami na system weekend, boom. Even the #1 ERP solution in the world can do it. Only 6 of us can do it. Daka ko ni mude, daka ko ni loma laylay. Elo laylay. So maybe can do a project level batanggo na sole. It's a big project. No. Big project to us, but to the God we serve, no, it's tiny. We just tiny little thing. Dr. Tio, we won't get to be kanda. Se wano da want to take woman kina. Wano da. Da take woman a squat a settlement. The singer raw kabo binaka korni buli. Ken dua na kale lai o sabi nakakina. Biuta to do kina no mubambauta. Kena no binaka to doko kena no yalo binaka yalo dina senga bando ni dawa ena ba kalonga tegi kuna kalo pembengaya Dr. Tio biatinya kinon darbital no na kaya ni kuwa do na kana no maru taka wale una no matitimi sarombuci buru-buru tunggo na no mu boy tek kimni no ni bata ta no ni bubale nung matatimi, nung may lavo, nung may yaw. Meron yung damay wasya tukina, so nakabangko, pataka na tapioca growers kay na sole. Kasi ang tanaparo, tikibunang go ng muani ang bakimbo. Nakabakalibo musike mamitiko na sibitango donan roba kadada na bibu bale ke mami sema tiko ni ngwana bese biti bise burubur ni mami marotak ke mami waka dimbi teki kemuni no matabu bale kerto no do timi na Tapioca Growers Association patala kinor to mandanga na no mulini timi na no ni company ni software development ena no to nuiteki kemuni kena tabili untuk ngarabati kuna was spesifik sartoli wakila mau niwe Solomoni Tonga Samoa Papua New Guinea na binaka ni nomdo bengarabi ndo vimbita kibiti tu ena bonondo ngolikina ndina ni sema sochi ni ready kemndo bako binaka na matinto biti ya na elomundo mai loma bako sibi kemni semi oni soleme na nomni ngona mo kena nomni buku kena kilaka me yanga talibi kemami na lawi biti o musiki mami tu kini kini mami baka binaka begitu na luni timi ni talo with Dr. T ketu suletu na nito ngauna na nito binakata mi ketu sulelesu na bisu binaka ni biti baka talaga kini berto na nung bitamani kaya kaya nando bito ko nito kumaya na bata go ketu kilango do na bata binaka bata ni no the say bata ni no the biba kukotaki biba kaya longgangata kini kabinaka ni kuwa ndo talen na koko lewe durumi kimami na lewe biti kena bese burubura ni memkila ni tiko ni nui binaka na bula Oktoba ni sana may tabokina na matay ni wasi ni program ngose na numuni ngoni sale ni bi pakambulay labo na sole
kakimai mi bako nui tuni na tosu binaka na nomundo sasanga. O babi ni binak sarchukan bali bikim roba ko biotini kerto na nomundo matabu bali bakambul chukan ni ba bibi benomdo na bakatal ngaki ni benomdo neo fawana kana barong tinggo may bakalandi kira kita na biokani may ingilandi o pau ke kulani kerto kita na biokani mi bono batu sa ke mai mi bako nui ni binak tani bikim ndo baka dimi takatuyani ni na yanu lele tondo ibiti ko ni abako mataltaka na dona kena lubena dorobo ronan rusanga bulna makarawata sangat tarai viti na yanga kena wasa pasifika na nomuni tatanda binaka bakaliw Nakabaliw sar ni mo to manda. naka bakaliw ni manda semi babi ni binaka bakaliw semi en nonangole mena kai binaka ni kuwa baka binaka bikim ni ketasar na biokani ni sema tikumai na bisi burubura en nomuni ngole mai muni mai rongoda na talo no momona mai wasia na kabina ni ko semi matataka tiku na nona bisnisi ni daka software development pakatal ngaki na matataka tiku mai na Tavioka Growers Association binaka bakalevu semi ni baka dem toka Naka. nakalalew